Ekublai pi waro ngan ne kesni wan hakmat yang pi wobo kecing kerpat dan ne ke apil kamu ada yoi waro wa kenika coronavirus kat nang mi kisngi nang jor ko wei wa waro perthai kamu man katte kejing yada ko paka like na kejing etika dan ne ke jing e vaksin teni liang yonga de ye chongo wa ka district administration harangkat wa ke health department wa common open klan ya kani kejing e vaksin kejing etika po ke district yong i ta kani ke meeting de rai wa lei ya ke extensive vaccination program hapo ke district yong i heni de rai wo boi kamwa nrup house totally kini ke vaccination center te ya ke jing e ya kini ke vaksin usdang go to na do ar phawi trik yong ubnai jun lene ne kesni te ngakar pare phi osnya bha phi uyami wo yawan chkhman yakhut yakyu hayung hasem ikur ki jaj wa ki lok ki jor yong phi yo ye wan e yakni ko vaccine te jo ipor le unang karpat chu chu osnya bha phi mhoman phi ki ngaj bit nei bha kam hakari india hi wro ko wikatte kamwa ar phau prang kror ngut ki bru ki de dep e yakni ko vaccine te nagite ki ar phau pra kror ngut nga le to uwi udadep e yakni ko vaccine klem kawon ke jingkta te nei te daw mhoi utein phi snyau phai yami dem nei te yaksok tilang chirup nado ke district administration wa ka sarkar te yo ye upenduna dan ni upendo jaj ya uni uknyang coronavirus te nei liang yonga le kam ke jing penchlur le ni ke jing e mensin te depen kre ale wow nei benta ki chipau family le chipau yung kiwan yu mi chkhman howan e gni vaccine nado kan ni ar phau itrik hado okud ni banai daw e ga jing yarap kam ga kanja scholarship ko wasan hajar tangka yaki yaka kawan le ne yo wan khon yong ki nei benta ga jing pure puthi ki yong ki te ye ga jing tip ki rap bnya ye nei benta ki ni ki sub center ki urban health center ki PHC ki CHC go daw e ki yakini ki vaccination we ki tarik ki yong ki ye phiu yo na ka Facebook ke Instagram wa ka na ka Twitter ke yonga te yoluti yo wa u ye kre lang phi u ye mi phi nei benta i bhai miet yo i u ye imsuk imsan u ye imbyang kam hi ki por gu manchwa te degini kin ten gu khajak e khuble ye phi khuble chibon